akarago itu ni mwita 1 Corinthians ukuma rucio kuringana uria guka ecire tuli mwita Habakkuk kana Timothy inaga kakagitheka unachekelea nadi ndega shaigaka kaka kwani nikenda gote Victor Maraveka Budako tunampenda. What I said, our son, we love your dad and we love your mother. But because he loves singing, we call him Paspolirians. When you go to school, you write composition. But from tomorrow, we are calling him Timotheo. Is that okay? You love Timotheo? Or Habakkuk? Nahashon? Papa? Zemota? Don't go ahead, go. Habakkuk. Give that target longer. Ondora kona Oronda de Kiroto Wow. Wow. Dia kuende temonoyo. At the top. Ekeni. Asante. Haya, toka kiholela. Ndio. Kana hena oge. Toholela leo. Kana ndio akali akahea bia. Tuwe sawa. Adwagai tuwe sawa. Ndio nakomuheteria tuwe sawa. Bas, na nini hadi yako ingera? Aulete mweli? Bas, ndio aroka. Baada leo. Nemo nogida leo. Adwagai. Tobeteka hoguo, ugate. Adwagai. 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 Leo ndenda demolehere. Ndenda demolehere. Ndenda demolehere. Wapi makofi ya baby top? Agekana mucokerie ngatho cia mwanya muno. Tumucokerie ngatho cia mwanya. Tondu nituonete uria ari umwe. Uria rugamite na tiriza. Ndio mutionete andu a Ngai. Leo kinya Oya. Sogeni hivi ndio hawa waone. Sogeni hivi. Si ndio? Si mnataka kuona? Sogeni tu kidogo tu wapatie tu nafasi kidogo waone. Ndio mambo iwe sawa. Ndio ngoja kwa mtoto. Ndio tunashuhudia ngabo. Ndio tuonete ule watu walete tiriza. Tiriza ile ndio leo ila thutha wakwa na ndio muonete kwa kamene. Mundu ndio ikitele. Mahuri ya ibe top pro ni wewe. Support yako ndio tunaleta na njira nene. Ole pita mauki na tiriza metambo ini. Nginya leo ole kenda icukira hapo ndani. Ngai amutulia muno mwana witu. Amen. Ngai amutulia muno. Karibu sana. Thank you so much. Karibu sana. Thank you. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Right. Itanaria muno etuoka na Stacy. Stacy ndakiturehagira digital. Wapi makofi ya Stacy wa digital? Tutatoa pamoja mama kuja. Kuja na Stacy haraka haraka. Idani ya Stacy. Mutiko hana gatamoya ingi. Bwana asifiwe. Praise God. Amen. Kai munogire. Na mokire kuona mi amor. Kai munogire. Mkaje. Na niĩ njĩtagwo Stacy kuma gwa Kameme. Na tondũ nĩndĩtigĩrĩte andũ aingĩ-rĩ, mũkũrũte nĩekũmũhe macio mangĩ. Thank you so much. Triza, congratulations. And you're looking very beautiful. And thank you so much. Ekonyitirira kairetu gaka. And Donna, your family here, a very handsome boy like Adrian, and the other one, and a beautiful girl like you, and of course the father. Ario the mokete goko matongoretio ni awaja, wajaira marari ya kuruta ngoma, ugai ngoma. Korona gore koraianaga. Na mundu uria rajetie murimo ucio ni uyu witagwo Kichomi. Riu ithe turahonoka twina githaiga wa cai. Githaiga goko. Githaiga goko kabebi riu gaka tura ni gakindu brother gaka turakorwo turi ahonoku. No maundu macio matiagaga.
tikomenana reciria no pressure othe mona irugari ni riagirira na githiri tiarigirira dinashorero ni guturika ituma kuria priesthood kamuteini na igere megukuma umaku twanyitirira muthikafu the newest bishop Troga Bishop Ben rukwena now the newest bishop Mwagiza Kayo na riu ndakiona iruga riu ritirathira ndona ndikuria sakramenti ko matie giathi na ndoka ku Triza ni Triza ni na maundu maingi magukwira maria maingi ni ngwirite na maria maingi ni ndaigwa ni Mario koguo ndikwaria maingi acio ngwirite maingi ni njui ni maguka wega itiguo ni ndigenda kuga uhoro wa kihiko muno no ndikiuge muno tondu na githe ndigiciarirwo ni muthuri wetagwo Roja na mutumia wake wetagwo Mutio Mukamba kwina kamba ko na kiundu kiu kia maundu tamaya itikoro gikiega muno ndikwenda gucokera tondu aria me kiundu-ini kiu ta Triza witu akarago witu ni mwita 1 Corinthians ukuma rucio kurigana uria guka ecire turi mwita Habakkuk kana Timothy inaga kagitheka unachekea nadi nega igaka kanini kata gote Victor Maraveka budako tunampenda. What I said, our son, we love your dad and we love your mother, but because he loves singing, we call him Paspolirians. When you go to school, you write composition, but from tomorrow we are calling him Timotheo. Is that okay? You love Timotheo or Habakkuk, Nahashon, Papa Zemota tomo hereko Habakkuk Francis ngiye ziyegoko ondo ne makwagira tondo Ngai ne watha nyingi ithu tukuga wendi wa Ngai wikike atia na githe ndo ti agima ogotwige wendi wa Ngai wikike no tukiga ndo ne agima twana tutu muno ndaigwa ne twatuma ndo marire unyaka mwega ni nyuma na butu na nyuma mwena uri ungi tukirora muthikafu koguo Ngai ni agutemagacira na githe tiguo ko izokinyire hau ukite doing a good job. Actually, I love your songs. Dina maundu maingi rucio tucemania ithaa ria cai ti master ndanahota guka no kuoya roya noti koguo nie ti master Stacy Shayuka jata inya na 20 tondu no nginya twenje thinema Friday ira awaja bichomi purete tutagukira ndaigwa hari ruduma newborn ciothe no tutips ndiramuhe koguo rucio tucemanie tene thaa inya na nuthu ti master ona kariko master ni anduma athie kuria githuraia 45 kundu na kuni tukugerera. So this one is for you, this one is for you, and I would want it to be owoga potato ogakahigure tiko. Thank you. Asante magari maitao kumageragia maneno ai kama tijora wewe wakaigira horaida hili kwa no digenda tondu wa maundu matikanite ndio maundu matikanite tugotangatha ona yatuma kuria kwa bishop inatangatho ndio maundu matikanite no reke tumwire no magegania ni mekitwo maria matari mono. Wapi makofi ya Bibi Top karako ke kulitaka tondu ndio ndio karibu na kitu kitwa agatanga tondu mundu akorwo MC alibutukati na ni mundu mwega wa Ngai na mundu ni turenda arugame kuria mundu mwithoga tunyu oguo no nginya ndimuheageithanie tondu handu hothe ndakora fitona kwiko gutari na matha no nginya negere microphone ikeithanie. Wapi makofi ya Peter Wagatanga? Karibu sana my brother. Asante thengi mupera nene ngumwagini nyothe muriega muriega ata family itu muriega. Asante nini tago Peter Lorai haha Triza oyo ni Muigai Junior na ni akohe 10,000 Kaurela ikabuda rohiro ya amani Ngai eto kwende na ndio bora rero ndaka muno ndio aturaka ndio muno netige okay asa wewe ni kwa oka ndai na Triza oka ida muhaida tu
Unekere message. Ukamaina. Ona katamo maina wa Young Line. Na netumuri ne gumo gutire ne dione na titisho litamugwetaga. Geithia. Wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitako maina wa Young Line, clearing and forwarding. Isapotaga ini freezer na yake. Yesu. Neke kuradi ado ngai. Ndio daratiru. Si ulisundishwa. Haya, ndio huko. Karibu tupigie makofi jamani, tupigie makofi. Haya, na tuhore. Wewe ndio huko. Tafadhali naomba. Tafadhali naomba tutulie. Haya, nidhokia hii. Magi, tuwalimu. Haya duda haya. Tafadhali tutulie. Nenda tudie wewe. Haya. Ndio kile maina. Dapat kita kombinasi yang lain, clearing and forwarding. Dia supportaga ini, ina truza, menyata usapoti ini yang mungkin the radio samido and the rest, but aja apa syariah and the rest. Kalau udah rest dia orang usapoti orang mana ina, dia bosya kogosha. Lebih, kita support Samira, dan Mahaha, orang jadi sekadar Mahaha, atau do mantan mantan itu. Oke dah, oke logaria, karena aku export dari main import lagi dong juga, lagi ada containers, export aja gitu. Haya. Na maina wa Young Line ni ahera shilingi 5,000 muhurire indo hirwega. Uka maina uka. Ngekuhe yero nyamu kiarie. Na mutirane ya no ndore he 6 icia kirenye mucia imia kigoco. Cia tiliza he 6. Mutihurire maina no hirwega andu Ngai. Idatu, inya, idano, idatu, matano meha. Ai, mudrusha no abote, umurire ilo hele ando nei. Asante sana. Ukajoe, na gikudige kidogo denta leo. Na katoa tulige kifuko kia choo. Twende kazi.
Ondora rorokona Orondare kiroto Ida karago tikia. Nikia kana tikia. Apro karago nikia horoge. Kokete doka murugo ito Joyce wa mama. No tukoro go ito gore tikoro mona amore na county. Nie nake tore giridana. Dali hakuvi Joyce wa mama nani? 5,000. Kavuge kiboge. Shikilia, wewe na weke vitu zetu koroa. Okay, tena tukadi hora. Oh, dilio horo wana masiruta. Joyce wa mama, mena toy wa mashini. Ne mahota goto he 10,000. Mahore yo hirega. Aya. Dikelia hii, togo di kahora. Ndiko tumana toma. Bomo mena de arato mashini. Aya. Dikelia hatriza. Turadi kahora. Ona kohana oguo, turadi. Na turadi kakonegana please. Damodaida muno. Tu vetekere kwa ndani okima waku, omode tu. Tafadhali. Hena mundu etagwo Susan Sam. Mwini witu, araimire gukoro riu arathi mwena wa Amerika. Ndio mumenya. Ona okorora mumenya wega. Ni atumana 10,000 na ni shikio ni Jude Masira. Anaweza kuona mubigorera. Deda kuka hapo. No asiona ndio ndege muno Jude Masira ni undu wa gukinya. Haya. Oyo wetagwo wa Kairo. Oka wa Kairo. Ikia hapo. Tabo Patrick na nia hayana ngirinyima. Ona ke tabo wa Kairo na makona dada Sara na ne mumuona ka muno. Bideti goi. Enda dakaga wega. Muhorera irohe wega. Geitia to ogo. Ni mwa ileka. Iso nenye bosi achoe burago gogo. Ato go makanita. Ginya Jesu apere. Ni mamutire ngoni. Jana ya watu ni musukani uthahore kigongona. Tumo piyo. Nikie. O sawa. Okay, chiza ni damu herisi. Na triza mundu gwitwa Kairo. Na reke ndimwirere kiana kia Ngai kama hega thiama. Oyo na ndari itheru. Tugathake mundu randu gukorwo media muthenya oyo uciaga futarira. Na kade kama roke gataki chihoka. Na ni hega 10,000. Ruge dikeleria. Mweri 11 ugai. Mweri 11 wetano. Ena igokona goko Bruce Springs. Mundu no ngitu ya kumusapoti. Ndio ngagetirie. Aikora ndiko mafuta. Rio ndo nemehalilia gogoka. Ni sawa. Ni mweri tiga Sunday no eri egi. Ni sawa ndo agai. Pamoja. Madaka kana mwiretu oyo hana kometa natea. Wajikwa wa Kairo. Nake haha ni aruta 2,000 na 200. Wapi makofi ya Wajiko wa Kairo? Asanti. Ndipo kamona ya muno. Olera. Makau niko leo. Olera bai muhorere. Wa Kairo ari ho ndathiete. Dinao. Kalamu mune. Ondia le. Oka ankoki. Oyo. Wenda kugarũrũka ũtuĩke mũndũ ũngĩ.
o no agotwe wa blue no agotwe wa red na no agotwe o kiria giothe we ukienda tumwitaga Anko ne mumwendete ne mule muhega mawira ne mule mwitaga amoture Saseni Anko Kingmaker papa. Wow. Na oyo rogama hakaina wagithia agene magithiete muru wa baba. Agene magithiete. Haya, ndo yinde no kuguri. Na kewe mwene ni ahetiriza 20,000. Rogama hau. Ni ogwo. Ata siwe kudu ala gara fiu. Mugeti. Mwathani akumia. Amen. Oh, wewe Oye. Wakipati. Ora kunya siro ama mweduga wa. Oye atagwo Monica. Na tubone muheshimiwa Nogari. Na mwigwa muheshimiwa Nogari. Ende mumwendete. No mwendeke Abu County aga korone. Wapi makofi ya muheshimiwa Nogari? Tumwetaga maito watha. Githeti guoyi. No aroka ni maima na mucemanio munene muno kuria kundu gwitwo kanitha-ini kundu Nyandarua ni Nyahururu. Nego twarite gitungati na tutigithoire gitungati githeti guoyi muheshimiwa Nogari riu ekumutwarite kuria Nyandarua na tondu hota gukora tacokete ri cekie haha ni yacigana ndohingurite fungua ikire yake ndohingure tondu ni mukokite shakile roka 5,000 Gedi dakinya guys ata dakinya gedi Monica oi lola matutha wako na nikudake hena gedi cia tutiamukira geidi na toiga newe please Monica nigucoka gwite thank you haya Waganya honire tukiridano. Ruwe gai ngeduka nilo tabosoke hane nende amaka. Tabosoke hane. Haya, yani kwenu watu majoki sio duda. Oyo nake nebo tudabia tudabagia atuheira to atuhe guo na nemu ile tutete muno na nemu ini na ni akuhe 5,000 na ni aracoka haha ni ndiragwita nigetha utarĩrie andũ harĩa ndukeri mũhũrĩre irohĩro wega Spencer no athiĩ to mũhũrĩre irohĩro wega to ndathiĩte asanti o nĩ Lois nako Lois gaitũ kuma gwa Kameme TV ciringi 5,000 mũhũrĩre irohĩro wega asanti hena imidondire soba sawa olera rekanyambe ndikira Yesu niye ndiko hota kuuga murega mwathani agocwo rĩngĩ nĩ ndumĩte Bethlehem nĩ nyumĩte kũrĩa Nyandarua na ndoka nĩ ũndũ wa Madam Teresa support her and together with my manager Mr. Githaiga nĩ twaruta 2,000 safi muhurire irohĩro wega asanti soba nakanaithekei na njamba ĩno ya gwitũ tondũ mbugaga mangu tũtiwo okutoka ihasa akajamire mareka indi mwĩrĩ
Nejue niko meta hamaine. Lakini aigenu. Damu ide murega. Wacha ile baba. Gaida de manangaria kolaisai. Na dego digane neno ya gotonya baki. Asante. Jewa Masalia. Nuogere no kiridano ni Soba Junior. More yo hirwega. Kana inga. Gai. Nimeta sombado ukia. Ndio na soprano. Murega. Afande. Deivia adimo. Ore. Adiga koa. Todo diwe kana no kamoisi. Kana negaruri. Yemi no nesio arekoe. Kaya mura ndiwe muno. Asante. Wetekele mudogo toka kwa Kanaite na keneokera Jewa Masalia 3000. Diharia. Ate no so bana kumusida ate no musoka. Mure iruhirwera. Kuma kole mure iruhirwera we. Kuma kole gwito gatondu noni gatondu ya rogongo. Kama hama ibrana. Egia doya. Muriega. God is good and all the time. Tutago seka junior wake heji go ile. Ria tuli nawe. Ndekenda keike. Akeonte umokania mwendo Ekeredora leine Getita Yeyo siakoro eno Ega smoki akwa Kasoka kama imira Ogiori ogiugao Mene ireki Yagi akuyo Mene ireki Asante sana Gai. Asante. Moyo haha nikeni kalelo hau. Nikenda jania siaya aya mahorere naka sai ni akuogerera jawereko jawa Masalia nikeno ogerera ngirire to zai tuni haya ando acio gane mahororo hirwera nikenda demwire ikarai inde ne sirio ndo ikarai inde karai ne kumwita tugire maundu ne kahora ngire tigoi wapi makofi ya Esther Bongochi Asio. Jugila Pablo Mahadi atea. Era ni tider. Haya. Wapi kelele ya wajanya. Lolo sio kele mwele ido siye kuo. Edo mwele era ido siye kuo. Haya. Wapi makofi? Wapi kelele? Yagenda igawa. Haya. Niugureu tusoke igongona ini. Naomba kila mtu atulie sasa. Haya, ndio watu na tuweke ati. Nenda ni mtu ahorere. Nenda kutohore pio. Wewe raja. Ona mwambia bako kigongona. Nenda okire.
Olirikana rucio twe gwaku sawa sawa. Ogwo tukahorera tubathie wega. Githĩ tiguo ĩ? Asanti. Asanti. Ndingĩhota kwaria mũkĩaragio. Ndaiga tũhorere piũ. Pau. Security. Rekei tuhorere. Uria mera magakũigua. Waelezee vile unataka aje. Waonyeshe tu pole pole tu. Wasimama wapi? Nigenda kuhorere. Niko kona nenda kadhayo. Haya. Hena mugeni togo itaka. Na nikabu ni nene. GoPro. Oh, GoPro. Oh. Ibu gua GoPro. Haya, GoPro haria mole tafadhali. Ko. My brother. Kale oyo. Leka ini mwana mundu ahota iretia korone boy. Okira goko thaithano. Na thitha amunyi. Rogama my brother. Ona kadra akenyita ni atia kora atuika we. Mundu ni arutete wira mwega muno. Muhurira iro wega ndamuthaitha. Aria makirire thaithano thita mundu no ukoraithia nao. Na batwarithia wega muno. Na ndienda guthukia maundu. Turugamite oro uguo. Aini arioga mategukite akina Shikokei akina Kitichicho hindi ya kwetaga aini rugamai uke haha rule gutagera hanini ndego gurega na mutukatiri eharirie gweta kiugo thiete kuma hau haria kwera cia mugeni munene muno cia mugeni munene baba muraya muke musapotete na iye korijera aini arioga mategukite Kitichicho mbere wake fadhi Anita Mukiukaga cio kai no menya kina umaenda guteka advantage yuko ihorete makaga kumbira wewe ndio guteka advantage ile sawa ndege muno na umire kumbira na mukiumagira ndirarikana kuria ndikari ndio triza na jiri kabuni ile sio imuhete wira gashikira muno ndirira watajuja mabati Dokere oshoke waenda mabati ndiye kwa juja mabati ene dena waku doke kuile tu mwile wenda mabati le ndiye kwa juja mabati na mwile ya mato ndoke tele muno kamele ndiyo ya wewe wa juja mabati ndio ke haha keni mwile ya maodo ni wewe. Asante, tumpigie makofi mazuri jamani. Saidia na mic gobio. Wapi? Toko nitani oguo haraka. Mwija anya nao matumete sasiao. Neko muhena anga adoka. Neko muhena anga. Daire mwega. Dahe shore. Jitagwo Mercy Godoni Makengori. I am the marketing manager at Juja Mabati Factory. And our team is here. I would like them to stand and just wave. Please kindly. Juja Mabati Company team. Juja Mabati mahali wako tafadhali wasimame. Tuwapigie makofi mazuri. Huyu ako na burudi ya mdozi. Lakai tumenya mdozi. Oka hapa. Muhonde hiyo hile rado wakai. Yai. Kwa ndio guo. Agekani ketu ina hanini. Ihidare kinyaga inagacho mama odu. Madema gerire. Nagotire kendo modo kanatoka mogilia. Oke akora dime. Gedia tu ihenya. Gaine mwega. Dede ciothe. Dede toga kurua Muragori. Gai irane ibawa kurua gaino nega kurua Juja Mabati. Nega kurua Juja Mabati. Haya, maseri yako mwira products ile tunacio na murathimo. Asante. Okoro kamo haha. Nega masia twere ihenya. So, ndio tuendagia mafati na tuendagia mafati mameze bayode. Kuma Maria Madefio ma corrugated Maria Machene, Maria Baby Chief, ina 320 shillings. Ndio kwa mafati. Gina mafati ni Maria ma expensive kabisa. So tuena corrugated box
versatile, Roman-tile, Euro-tile, name all of them to enamo. So visit us at Kenyatta Road. We have a stage, where stage is a walking distance, so na tugofana na motorbike or anything. Kutokore hau, tuko kuendelea mafati na ngaini yako kuradhi. Asante. Lekai tuhurire juto mabati rohirwega. Kireka atumone kumaya timu yote. Tondu makoretwo marugamitira to muthe tu. Nio makoretwo menake na ni mamũnyitirire wega. Ĩrĩke ndo kĩrathimo ugai matũre. Leheipia. Uga. Igweta Juja Mabati Factory. Ore ugongerere hari ore ugongerere 20 noka dikenge mbuzi Tajuja Mabati Factory will support Triza because she has nyananeta customer mono by the way. Tokomo support na 20,000 Kenya shillings. Akende kimami taigereze oka Juja esi oka osho ne Juja Mabati mara hayana 20,000 urenda maikire account ile kana maikire kile account ile haya leka black mwira masi atomage icio idaha ono CEO wa Juja Mabati heiko bila nyani 18 ndio waike icio ukani kukolia leo mke ukishikalia na hau na yake ya kweli kwa taraje la kuikia C20 emo tiona leo ngano wakai 0799 is a money 99 371 219 Dona isio mweka akawa dunia mukoni tunaingini Tanusiyo agora kanyamugaka 20,000 Endelea wile ugaya lazimo ugaya lazimo thank you my brother getikia kutone gya katere sokoho dokana mke asante haya aitolweke pia aikare nera neo kekereke oka siyo ikareke kai Emmanuel ekere kya muri wa karabu dare thena karage iki haya numuikia oko numuikia kai ndere cia kuringoro rai sawa oya tabo Anita Alex ne ahena 10,000 muhurire yuhirwega arigete na mugeni wa mwicagura ukaha weko pesa ona akatabo kitichicho na ndio ndarako tokigwa irani vitani ne ahena 1,000 na raiga ne kuongerera muringire yuhirwega ona akatabo mere kipati aiko we muimina ndo gukite aine nge magi ukoka ha aiko we muini wothe utego ukite aine nge magi ukoka wakaraja kanona tuwaraja ndona leo watu mwana muno rokaja kuhetekea kana ndio tuwaraja ukaha oya tago wakipati kana soso wana yofi shiringi kirie mwe asante sana ona katago Naomi na Naomi ni ahena 1,000 buligera yohirwega ona kachata no MC na ni MC mwega muno wagina niwe na wagina karakwega laini ya kuiroro sasa shiringi kirie mwe buligera yohirwega asante sana kaje tuaka hato katago Karo wa maofakado na mweri 18 mweri wa 5 kena event nena muno goko Bruce Spring horo ihare etago comfort na nikahe na shiringi ngiri ĩmwe karibu kuga ikarathimo awadogo mara kandiraka na ona katagwo Naomi na Ishara nekurikana rĩrĩa na event ya mbere ya Triza goka yari ya Naomi na akirutagwo thiri nĩ ndirikana rĩrĩa muno na nĩ agwaneherwo 2,000 nĩ Naomi na Ishara oka ucio we tata tetesi araiga andikira mugambo ucio matano tondu ndiende nĩ drop matano kiasi matano okay esi osa so kumenta haya leheyoshi hiyo ni sababu ya giza utikaribu kwa dinadele hapo tuko sawa
sawa tutikenda kuhitiria dole kile tukakale eko hizi kile tukakale ndimu yako ni kwa yako no ni gako ko ni gako tata wao eko le mwana wa Jeremani tumwitaga Anitaje ahena shilingi ithano na tokate gatuma ithathatũ ndimu yako yawa ndĩrĩkoiga kokore Kenyatta Road na nĩ kĩrĩtu gaka mũno ũyũ nake tagwo Franji wa Mombatha arĩ hone na ica nĩguo aroiga tondũ ramwĩtĩte no harĩa mũtaro wa ini ndĩtiguo na Franji wa Mombatha nĩ ongerera 2000 asante sana ũyũ nake tagwo Siko Mwangi nake we mwene ni a support Triza na 2000 muringire irohero wega kile tukaka nako gaita go Siko K kainaga ndio ikaenda ndani na nikaheana 2000 karingire irohero wega oyo nake noyo tukaba mugeni wayi ayitoka tukete igire idatu uguo noyo ukaga tuna mbere Triza ne muri mwana nenya ngaidie mbere leta bo mbere yukarigani netole pia twende yata kwa center Billings na ni akuhe 5000 oka moroka ni wewe okero matatu hau matora wala familia ro matatu na ni haya shilingi 5 na vile nikipata roho ya doga hiyo oyo nake otukwa kwa mukolino muthenya yani yote cia muthemba na no musai na baada ya ile kiado kasai sasa enda bombele heze na kanya to have 1000 atende alito ha ijiwe kwa mambo DJ ndio 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 nayo mwalishana mwali iji ikakroko wewe ndio kwa mele wewe tukahorera dinamwera okendereka mukire asante sana mwanake wanakata Charles Geshina kumako ule kwa Elgon tikiore hodi Elgon ani kwa kamaka kwa jeme ndego kwa kamaka ato mogiri na kogere bana matano na dimwa rega neho ogo that visionete ogo ego ko Charles na ndani ya wina event na ndani ya kwa kaya todo na event woko Bruce Lee mweli 11 oyo wa gatano ndio tigo ndisandere yake tukukonyiterera ona katabo wa karanja na ndia kore geshiri digiri nyima ndia ngera Triza ona katabo atumbe muyimu ro ita Steve Kamai ngaya kurani muyimu ro mo manya re digiri nyima mabohurire yo birera bohurire yo birera asante basi tunasonga kwa internet ya maono nego nenda Samira rogama Samira oyo nake atondegeria thimu kule Nairobi thimu iria njega tucigora kule kwa Samira na ni arahetiriza wira muhurire irohiro wega ni tondu wa uguo haya kahawa sukari hau
ena dukana na mono ya kwendia thimu na ndio ni mara hiko branch cha kama no kule agethura ya 45 na ni anyita getha aini muno na andu aria marokira muhurire irohiro wega halo kameke oguo niko ndabika mundu kimwe aletwo Peter Vita pa ne rogame okaha my brother eko Vita pa gari ni wewe wow wapi tupigie makofi jamani kwenda lele totozi na makinile totozi bila ya toto madi mutita neta maui DJ ni mo kaitero hono muno ukatotozi hora itotozi rohero wega haya makoleto marugameta na triza kumo henderia ginya riu na makoleto marugamete nake wega reka ito mahurira rohero wega augo mari andu acio mari othe mahurira rohero wega asante kwa gena Samira againanie acoke arathimetiza murega waina umuthi kwaje mimi naitwa Grace wa Samira Mobiles mkienda TikTok ni Grace wa Samira Mobiles kila mahali ni Grace wa Samira Mobiles twendagia thimo twendagia laptop kadha cia thimo twendagia indo ciothe cia thimo na no njuge ni thenge ni tondu wa Pastor Bethy haha nyakinyikithĩtie ikinya rĩraingĩra mũno mena karago haha na karago I salute you so much inyuĩ mũrĩ andũ a maana ona Twiza twĩ hamwe nake thabarĩ ĩno nĩtũtwaranĩtio nake wega ũguo polepole so Ngai amũrathime mũno mũke mũgũre thimũ haya igogona-inĩ twendagia na bei njega na nginya laptop twendagia na bei njega namba ya thimũ nĩ 0721 568 751 mũgũtũkora Gĩthũrai 45 au stage-inĩ ya Nyanya nĩ mũgũtũkora Accra Road hau stage-inĩ ya Embasava nĩ mũgũtũkora hashtag hau Han Plaza at the main entrance. Asante. Reka itomũhũrĩre rũhĩ rwega Arunenge ni Joy wa Masalia muona nikyo mwana mwenye gukirĩria reka itomũhũrĩre Joy wa Masalia rũhĩ rwega asante Samira wathiĩ tu nae haya rũgama hau nengerera Vita pa kafura vitu kogeja na kusema sana wapi makofi ya Vita pa tafadhali Asante sana. Naitwa Kabura Cecilia, the founder of Vita Farm Beauty and Health, and I'm so proud of Triza amekuwa akisimama na sisi na mimi nimekuja leo kusimama na wewe Triza. Thank you so much and congratulations. Yeah. So Vita Farm, we deal with skincare. We sell original skincare products. Mimi, I'm very passionate about helping women and men have healthy, glowing skin. I'm a licensed medical skin expert with specialization in acne, pigmentation, and melasma. It's located at Adelaide Plaza, Kilimani, Western Floor, and CBD, Pale Sawamon, Shop A14, and Superior Shop. Wewe ataiko mufako waku guthukiga ukona tafadhali tiga kunega na mundu wake tugi na tucirie tukambiriria tuhaigo kona gitio rithie wega yani riagire fiu ilo ucio kiboneka igokona mwire thondeka igokona kahora tafadhali tuhorere tugathikiriria mundu niki malizia tafadhali. Yeah, so tuko located pale Kilimani Plaza, Adelaide, Mezzanine Floor, na CBD, Tower Mall, Shop A14 na Superior Center, J3 third floor. We do treatments, facial treatments. We have a medical spa clinic, acne treatment, skin consultation, dermatological clinic. If you have a skin issue, please visit us. Our number is 0708 73 8083. I'll be very happy to serve you. Asante. Na hivi tunaenda tumeleta. Tumpigie makofi mazuri jamani. Totos. Tumpigie makofi mazuri jamani. Watu wamesimama tuliza. Karibu sana. Karibu sana.
kisha niongee kwa Kiswahili. Kwa majina naitwa Caroline Jambi Kamau. I'm the CEO Tutos World Kenya. Tuko na branches 3. Ya kwanza iko Nairobi CBD Bazaar Plaza pale Moi Avenue. Tuna deal na everything baby. Ado meshirani ati baby shop is about clothes. Sisi tuko na kila kitu, strollers, baby walkers, ukitaka baby carrier, everything for babies. So ukiwa na baby shower, ukitaka anything, we deliver countrywide. Unaweza tupata pia pale Utawala opposite AP Camp Gate, directly opposite gate ya IP. We are there and also in Nyali. Na walika sana katika launch yetu next Saturday. Come to support pamoja na Triza pale Nyali Links Road. Petro City will be launching. Oh no, it's a relaunch because tulikuwa na shop Nyali, but we are now relaunching on 3rd of May. Mmekaribishwa sana na msichukue muda sana. Naweza sema Triza, I'm so happy for you mama. I've seen you grow. Yani I don't know. I think Tutos World Kenya tumefanya na influencers wengi, lakini let me tell you, Triza your favorite. Triza your favorite. I don't want to talk much because I'll start crying. Yani Triza, Tutos World Kenya imefanya tujulikane because of the billboard we put pale. Ukiwa pale Astro, piga picha na Triza ututumie. Ukiwa pale Utawala Quickmart pale as you head to Ruai, there is also another billboard. Tunaweka mingi. Santi mama, we are walking this journey with you. We are here to say congratulations to many more launches mama. Tunakupenda sana. Wow. Hiyo ni launch tumesema Nyali. Launch ni 3rd of May Nyali pale Links Road. Yes. Mombasa. That is Mombasa Nyali. Sasa tunaenda na Triza. Mbona Aisha ndege next week Kenya yako atakuwa Mombasa. Amen. Sawa. Hebu tuwapige makofi jamani. Tuwapige makofi. Haya, Samira, nitaka. Hepia. Daya shuleni kuta. Triza, no menye kuna mwitire na ila, amenye na ila, nawe mwenyewe, Samira, niakuhe 10,000. Mbona ilo hiwega? Yo kama haunde kukuhe dala wakudiro kama takupa ruhusa. Kauti nyamweta nilile. Nyolile na mwe hubita dame ya inui. Tuteili gongona. Na kembita fong. Lola maweto kaya. Lola maweto. Nitirahamire na nimaheana 20,000. Aure niwega. Mama hapa. Ngoje watotozi kuka. Wananao dina. Tobi account. Ndio ndio wote. Wana account tu rat gani iko na toru kala ko nginya kiyo ya account. 247. Wow, kita mau beli apa? Biasa maulu, aku hai. Now Tutos, ne mato have 40,000. Wapi kere? Akan ni kau. Kare, dia dah main dia Tuhan ini order. Dia mula Samia. Kageni, dah. Kapula na bulu. Kuasa no neo. Nanti itu, oh iya dah. Banyak kali berarti Yosun. Oh, Mungu tawala, tawala.
Ukwenda 50, 15,000, 12,000, 10,000. Mahurira iyo hiro hando ngai, mahurira iyo hiro. Yana wale kakuhura hali. No me kurita tono ni baraka kunyita tuliza. Mahurira iyo hiro hando ngai. Kame no shungu ndida na. Ngodio kahora. Kahora. Oha. Ngodio na moro ni wako. Wako kaya aku na 50. Natikiriza ucio no ndo munene muno mundu akohete ngiri mirongo ĩna kanya gwaka nayo gatingĩmona ngiri nĩoĩ nĩ mũgũtĩĩa nĩtiguo mũndũ ũcio ndũkana mũthĩrĩrie nĩtiguo nĩgetha maũndũ mathiĩ wega na Ngai atũrathime njĩrirwo nĩ Tiriza kambuni iria cirũgamaga nake ngaikara ngĩcikagĩrĩra kĩmaũmbeo na nĩ mũĩ twatira tũkiuga kamũtino kĩ tutire tukiwa mũtino kĩ nĩnjũ yuma online na nĩ ũkuonaga nĩnjũ nĩ ũkuonaga ũrĩa andũ maroiga kwanza mekũmũtegia nda no kona mũndũ tararũma rwĩ na andũ meke ũndũ kamũtu ka watu kuna mũndũ tararũma no kona kahutithia kamũtu gaku nĩ kega mũtu ũcio tũrĩaga tũkaigua yes mũtuno rũgama na igũrũ korwo wĩ haha Nasiari nakendwa nĩ bamĩrĩ karora haha Tiriza kanyamũ gaka akũgũrĩra 15,000 niĩ hotagwo rĩu wethi totozi rĩu wethi oka Samira nĩ wĩtire atĩ nake Samira gake kũmwĩtĩti 10 akũgũrĩra 10,000 bũrũri iyo hĩro wega thank you mami thimũ tũrĩ wega gwaku na nĩwe niĩ nĩkuo njera kaka fulani kaka fulani watu mainya nĩ twa understand wĩtĩte wega ndũkaigwĩka ũkona ta wahĩtia aiga nĩ ũcoka gũtũmĩra 10 ta igua imetũ na nĩ mũndũ mwega wa Ngai niĩ tamenya nĩndigara wewe wĩ mwega we nĩkĩo twĩkagĩra ngui hanaine mũhũrĩre irio hĩro wega kamutu karĩa ke mũtu ũrĩa ũngĩrĩa ũigue no harĩ mũtu ũtatira ũgĩtia mboga ũrĩa ũrugaga mboga nĩ kwenda mũtu ũcio wĩtagwo kanisa la mimi usalimia na kaida mwezi andũ onao moire Tiriza kuma muthenya wa mbere mathiĩte ũguo na nĩ mamũsapotete mũno githĩ tiguo ĩtwara tũke mahũrĩre rũhĩ mahũrĩre iyo hĩro wega we ndenda ũgeithia tu no mere atĩ nĩ mũraruta mũtu wa cũrũ wa Spencer God is good and all the time. Nimukenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ kuona kairĩtu gaka gathakarĩte ũguo githĩte Ngai wa ihinda rĩngĩ na Ngai wa atumia nĩ atumanĩte Tiriza hama rĩtwa njĩtagwo Phyllis Mũriũki cio Spencer Limited tũndiraga na irio cia mahiũ na kamũtu karĩa kegũrĩ mũno Tiriza nĩ akoretwo arĩ kĩrathimo mũno thĩinĩ wa kambuni itũ kuma rĩrĩa twamuoire within 24 hours page itũ yakũrĩte na 4,000 ũcio ti Ngai tũpigie makofi Tiriza nĩ mũndũ arĩ na favor nene mũno ya Ngai nĩ tondũ rĩrĩa wehitha he Ngai ũguo nĩguo akũhithaga na agakwambararia Tiriza nĩ mũndũ egũthiĩ kũnene na Ngai nĩ egũgũtwara kũnene nĩ tondũ nĩ agwĩkĩte wega na nĩ akũririkanĩte nĩ ngendete nĩ gũkorwo support Tiriza na mũhonokania nĩguo njigua akĩnda nĩ irĩtu wega rĩrĩa maingĩrire Spencer nĩ tũthiĩte o wega God bless you so much na mũthiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega na nĩ mũgũthiĩ kũnene na mũtigetie nĩ ũndũ wa igongona rĩrĩ mwende Ngai mũno Spencer
nigukite na nina kanyamuka ni support Triza kanyi sera aidero kiyenda hagu kumari gaite kwa bali Triza ndirenda we nikuthi kwiyandikira ritwa ndamurehera ciringi 100,000 gimana turare arwa gari na mutu mutere kwa kasi expense netigo tukiuga niko nina mwaka uyu ni turara uti Spencer Kano wow tuwapigie makofi mazuri jamani. December lazima mkule Spencer Kano atwaya ni marutete wira na ni marutete Triza wira mwene mwene katoka sana ana wa mwene kago kana bese ya tanyi ene mwene mato hasi digiriga na lemwe na nike mutarahura ruhi ningeto tire kale kama chiwele tuendelee nate sia mwendele ni tuona hivi sawa acha nitafute simu yangu kwenye kwenye hiyo simu waidhiro ule akokawidhira ile ndimu yenu